की पाव में ताबीर बस मुतराम नोक्तरे हुजुमरोय पाव स्कूल सिंगी अंगाम थिलिबा बेन सिंगी दमकता अकतबा नियम अमा अथुम मतमदा सेमगनी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर ओकेंद्रोना फुंदोखिबा वाफम ngasi फावबा थबक तोथोखरे हौजिंग पोल पाव मणिपुर लेरिबा तोगान स्कूल सिंगी अंगाम थिंदोक थिंजिन तौरिबा बेन सिंगी दमकता अकतबा नियम अमा अथुम मतमदा सेमगनी हाइना 2013 गी मेगी तांकुन दोइदा एजुकेशन मिनिस्टर एम ओकेंद्रोना मीडिया दा फुंदोखरबसु ngasi फावबा थबक तोथोखरे हिरमसिदा रिपोर्ट अमा ममांग सही लिसिंग सुना तरह मेगे तांग कुलुमदोइदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सेनबा केवा बाजार लेबा नॉर्थ ईस्टर्न इंग्लिश स्कूल की महिरोई पुबा मारुति वैन अमदा तोंबा पिकलिबा महिरोई तरमंगा गाड़ी मनुंग दो वाथरपदगी हॉस्पिटल दा लाइक नखिबा निमित अदुदा एजुकेशन मिनिस्टर ओकेंद्रोना अगांग थिंदोक थिंजिन तौरिबा बान मपुसिंगा स्कूल की महिरोई सिंगु कारबार गुमना पंतोक तौबा यारोय अकदनबा नीति नियम अमा सेमलगनि हाइना मीडिया दा फुंगबोखि थौदोक अदुबु मिनिस्टर ओकेंद्रोना नुवाइतबा फुंगबोपगा लोइनना मणिपुर महिरोई थिंदोक थिंजिन तौरिबा वैन लिसिंग अमरो मसी अंगांग का हेना तोहनबगी महुता अकगनबा मसिंग लेथोक्तुना वैन सिंगु चप मनबा मचु तैदुना बननमदी जनरल स्ट्राइक मरता महिरोई सिंग थिंदोक थिंजिन तौबदा अपन पीदनबा सरकारना थबक पाइखलगनि हाइके अंगांग पुबा गाड़ी सिंग निंथिना चेक तौदबा यारोय हाइबा वाफम कया फोंदोखिबा लैख्रबसु मसी फावबा थबकता ओंथोक्ते महिरोई पुबा वैन अमदा हौजिक अंगांग कुमरी कुमंगा पुदुना चटपा याउरी मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 ना पीरिबा गाड़ी अमदा तोंबा याबा मीगी मसिंदगी हेना महिरोई क्या वैन अमदा हापतुना पुरबसु मरी लेनबसिंगना मिटयेंग संग्रे थौदोक अदुगी मतंगदा मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ना इंक्वायरी तौरबा मतुंगदा एजुकेशन डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अमदी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉइंट तरमाथो यावबा रिकमेंडेशन अमा लानखटकिबा अदुगी मतंगदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट अहुम असिना चही अमा हेलबा फावदा थबक अमता पाइखलक्ट्री अमरोमदा हनक चटकिबा तांग अहुमदा सही मरीदगी मापन फावगी मनुंगदा लैबा पेगलिबा महिरोई कुंद हुमदोई पुदुना लापा स्कूल वैन अमा टाटा गाड़ी अमगा थेंजिनबदा महिरोई अमा सीखिबा अमदी महिरोई कुनिथोई लोइनना वैन ड्राइवर सोक्तुना हॉस्पिटल दा लाइकनरी मणिपुर सरकार की मरी लेनबसिंग मतम साना थबक पाइखलमनबदी महिरोई अमा सीखिबा अमदी महिरोई कुनगनिथोई अशोक अपन नंखिबा थौदोक अदु थोगलमदबा याय हाइना मणिपुर अलायंस फॉर चाइल्ड राइट्स के कन्वेनर कैसाम प्रदीप कुमार ना आईएसटीवी न्यूज के वारी सानबदा फोंदोरगे सरकार असिना मतम मतम के थौदोक थोकपा मतमदा निंगसिंगबगी महुता मतम साना थबक पाइखतुना महिरोई थिंदोक थिंजिन तौरिबा गाड़ी सिंगी दमकता अखनबा पॉलिसी अमा सेमगी मथौ तारे हाइना खंगलगले आईएसटीवी न्यूज की दमक पौदमजदिबा सुनील कुमार आईएसटीवी न्यूज इम्फाल मणिपुर गवर्नमेंट ख्वाइरमन कैथेल फंडिसिंगी तुंग कोइबा पॉलिसी सेमिदबगी मायोक्ता ngasi कैथेल अहुम असिदा फमिबिसिंगना नोंगमुगी सिंथा लेप्तुना वाकत मिफम चथख्रे ख्वाइरमन नुपी कैथेल संगत सागत लुप अमदी ख्वाइरमन कैथेल सिंफम अमदी सिंथा कंबल लुप अनिना पांगथोखिबा वाकत मिफम अदुदा कैथेल सिंफम अमदी सकतम कनबा लुप की वगांगलोय के एस मंगीना मणिपुर गवर्नमेंट अमदी आईएमसी ना ngasi फावबा कैथेल फंडिसिंगी तुंग कोइना चनबा याबा थौरांग अमता ngasi फावबा लकतबसी पेंदे फुंदुके ख्वाइरमन कैथेल संगत सागत लुप की जॉइंट सेक्रेटरी आर के राधेशनाना गवर्नमेंट थुबमतम दा स्ट्रीट वेंडर सिंगी चपचाबा मफम पीवी बगल लोइनना कैथेल फंबी सिंगी तुंग कोइना चनबा याबा थौरांग लकतपियु फुंदुके असेना हारबदा टेबोरी मार्केट से मसिदा सिंबियो लेबी स्टैंडर्ड मयाम इसे टेबोरी से सिंबियो अदु खरा मनसु मोइना पोरतनी को दराई दिनो वे योगनी उमीरो कोने वेलकम तौजरियबा अखोय थाबीरो हाइबा अखोय योजबेबा मोइ मुलो चपियो अखोय योन बिया समाय तौना ममागे द तौना रेबा चला पथासे मसि तौबियो हाइबो फंजे कोइ थंगनी अदु सरकार की मथकजु लेनी स्टैंडर्ड में आसे फंताना फंता फंता अखोय फंदीदना संगाई प्रो अपुनबा नुपी लुपना सिंदुना संगाई प्रो की अकोइबदा लेबा क्लास 10 अमदी 12 ता फर्स्ट डिवीजन लाकपा महिरोई सिंदा मना मथुम येंथोकपगी थौरम SYCC की कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकरे हाइरे देशांना एजुकेशन फ्री जोन ओहलो हाइना चोई कयागी ममांगदगी लेप्तना चंगसिलकपा खोंजंगी सरुकम ओइना नसिसु डेम कॉलेज आर्ट्स के सेंट्रल हॉल दा नोमगी ओइबा एकेडमिक डिस्कशन अमा पांगथोकरे मणिपुर यूनिवर्सिटी की सेंटर फॉर मणिपुर स्टडीज के डायरेक्टर प्रोफेसर एम.जे. कुमारना मॉडरेटर ओइदुना पांगथोकिबा थौरमदुदा पांडंगी एग्जीक्यूटिव एडिटर एम टोम्बा ऑल मणिपुर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की सेक्रेटरी जोय खुमन सीनियर सिटीजन फॉर सोसाइटी के प्रोफेसर एल सदानंदा
All Manipur Students Guardian Organization की Secretary Organization S Sumati, Government College Teachers Association की General Secretary S M Islamuddin Amadi, All Manipur College Teachers Association की President Lokena Resource Person Oina Wangangki. Thawanga Mari Lainana Desangi Secretary General B Premchandra government education da corruption tauba amadi politicalization tauba lepiu lalauba sabasina education da percentage lauba demand tauba amadi aranba tauba topiu ban blockade tauba matamda education bu komthopiu haiki mana makhatana education da apanba pirakpa thingnaba khonabada punna khonaminabagi tangai fadaba leire haiki Nasidagi nuit mangani fawagi manunda transfer order kaktraba amadi awatpa oza hapidravadi class boycott yauna akan makhongjang sangsilagani haina CC Higher Secondary Students Union gi General Secretary Wahengbam Ananna Fungukre Union asina sinduna ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada Ananna makataraduna yen nganu loibogum mahiroi mayam ama loksinba nakal amaramdana ozana atopa school sinda transfer amuk toktokiba siyaningde housing school asigi oina ankali oza ani physics ki ani chemistry ki ani political science ki ama computer science ki amarom tani masigi su matakta non teaching staff masing su watle atopa school amadagi school asida utilize tawduna lairiba oza megasan rasu june thada jiri da transfer tokre maram sina nuit mangani gi manung da transfer order kaktraba amadi awatpa oza sing happy drabadi class boycott tawbuga loina akan khongjang kaya changslagani haike school asida ओजासिंगना कमाइना छात्रसिंगना लाइक तापिरि अमदि छात्रसिंगना कमाइना स्कूल सिदा का बिमंदा लाइ याछि यंगसिन बियो आइदि छात्रना लाइक कमरे आनि लागा छात्र नाता संसेलगा सिदा येन अनु रोइबि के स्टार माने तवगा तवबिनु आइ अखोइ तुंगी फ्यूचर जनरेशन सिंग दसि सिबिउ लाइक कमजे अखोइ ओजावा तबिउ सि खतुनि India government agriculture ki lamda chatok ningthina putokpagi damal Krishi Karma Award 2012-13 piduna ikai khumna khraba wangudagi April Kumar ngasi award adu handokre iramsi gamai lena ngasi Manipur Press Club ta pawgi mifam amasu pangtokre pawgi mifam adu da Priyo Kumar na national thaki lawni singi competition da mana phang khraba bangonda state government na ahum subada thamba haibasi maram chade maram sina Manipur government ki thawamsi pendaba phungdoktuna mahakna phangakpa Krishi Karma Award asi hanopaga loina state award su lawe haki Manipur da inner line permit system chanagadabani haiduna Organization for Movement of Indigenous Peoples of Manipur amadi Student League Manipur na punna August 8 International Day of the World Indigenous Peoples ki mangoinana Manipur da inner line permit system chanahananabagi wakat asibu mapung phana sagale haina Super Sporting Association charang pana thadorakpa chol amana khangalagi NRI activists singna eradicate casteism gi awareness program gi sarukama oina chatharakiba Bharat Yatra campaign ngasi Imphal jorokhibaga loina press club ta pawgi mifam ama pangthokre pawgi mifam aduda eradicate casteism Bharat Yatra campaign gi luchingba advocate K Sarachandrana nimit nifuni India singa thongna chathagadaba campaign si ngasi fawba mai patna chathaduna lagli asigumba campaign sina jati kanup singi marakta leiba pamdaba miyeng sing hanta hanbada chawna mating organic phongdokhi In other people, Sri Mahabharata, the name of Mahabharata, the name of Sri Mahabharata, India is just born. India is born to now only within 300 years. India was not there before.
Singa matakta laiba maibam Chitaranjan Singhagi imung manunggi miyoy singna kabo lekai da laiba children home gi angang singda athum ahau boy kolom amadi sports material lemiyang tokre maki masanupi Jasintagi manga suba mapo kumon gamay lena salen amagal lena polam singa si yentukibani children home da laiba angang singsu masagumbani khanduna khena ba laitaba wakhalo da polam sing asi pibani haina maibam Chitaranjan na funduki Imphal manungda paikaliba serious project ki phase 1 gi oina 2015 gi March tha fawgi manungda commission tawnaba pandam thamni haina PSED minister I Hemosan Rana Fulukre wapamasi kairau kendra gi manungsana leiba water supply scheme sing yengsing bagi konsep ta mahana fulukibani ngasi gi konsep da kairau kendra gi MLA M Thamarjit PSED gi EE Lal Babu AE Gojen amadi ate official kaya susarugya ke Kiamgai Laimasa Laiba Kiamgai and Basikong Rural Water Supply Scheme Amade Lamdungi Ting Matak Talaiba Lamdung Water Supply Scheme Gi Pibamsu Haktengamin Simke Konsera Dugamai Lena Minister Hemosan Rana Kiamgai Amasung Basikong Water Supply Scheme Ani Asigi Hauzigla Liba Pibam Asigi Matakta Intake Amagal Lena Slow Sand Water Filter Ama Sangat Nabahonaragani Lamdungi Scheme Asisu Ising Lakham Matiksana Laibana Handak Ikang Toko Matam Adudasu Mafam Asidagi Ising Lauraga Miyam da Pibagi Tabak Chatake State Ki Salthungi Pibam Patrabasu Atabatamda Lamdungi Scheme Asi Samjinda Yauna Kairao Mukting Amade Kairao Bitragi Water Supply Scheme Asisu Sangaragani Mana Makataragana Imphal da Paikaliba Serious Project Asi Phase 1 Gi Oina 2015 Gi March Tha Fawgi Manungda Commission Tawragani Haike Didagisu admission lakho yawa pisayam tingmidowa pumping energy am dakar lewedowa sugba jaga khara koina hakat koi study am tawjabani na masida khajiktan koi ayala pa lai ko basida masida koi kitam augment karnawa masida koi state budget se am nodi koi am limited odi oi hadaki samusagi kha awa bodi lai adu orusu koi central scheme dagi orusu state plan dagi orusu government india dagi lawo yawa na thagana koi tohan scheme no sayas da augment tawa lai riba koi khungong singai tawa Kairau gi koi kairau butro bi ai lamdum bi ai kairau muslim bi ai adu natabada sidagi kai ising surplus oganina sidagi ising ji kita ko hiya na lawo gun am water gi am scarcity lai na tamdi Imphal gi joining jaga ko gi greater Imphal jaga so ai ising pina na gi adu pan na so ko thamja the phase 1 gi di actually under ki mathang gi March gi ko gi 2015 gi March April ga di ko phase 1 ha gi ko gi phase 1 gi ko gi secondary line sitting number khona ba social laga ko bazar area thangbon area so the phase 1 to ko body commission Hauze Maro pa mo School sigi angang thiliba band singi damakta akakna bad niyom ama atubam matanda sem nagani haina education minister Okendrona Fundu kiba wafam ngasi fawa thabak to trade ISTV Pawmin kabiba singbom kahana khonjare